гледам видеото. Кажете ми како да направиме за тестот? Тестот секако ќе го испратам во групата. Како Минатиот пат со документ за тоа што ќе го решаваме, нели ќе ги обележиме и точните одговори, доколку има потреба дополнително објаснување ќе дадеме под секое прашање и ќе имаме еден втор дел во кој што ќе работиме вежби кои што се онлайн. Исто од истиот учебник, меѓутоа се онлайн. Некои се со слушање, некои се со дополнување, ама се од целиот материјал од сите 12 лекции. Ама се тоа ќе се биде напишано како секогаш што е напишано. Важи, јас да си го решам, може да ви го пратам? Може, слободно, да. Слободно може. Нема проблем. Ништо. Еве, последната 12-та лекција se vika, wenn es warm ist, essen wir meist Salat. Und jetzt haben wir ein Bild. Und Übung 1, sehen Sie das Foto an. Was für eine Situation ist das? Секој од вас ми одговори на прашањето за неговото мислење. Еве ќе започнеме од Ивана. Was für eine Situation? Bitte. Auf dem Foto sehe ich eine Familie, ein Vater und eine Mutter und 2 Kinder. Und also auch und diese Foto sehe ich zum Beispiel Salate und Gemüse und Obst. Gut. Das ist ein Saft Und was für eine Situation ist das? Was macht diese Familie mit so viel Essen auf dem Tisch? Ich denke zum Beispiel, das ist eine Situation, многу чудна ситуација е ова, не знам на германски како да кажам. Се извадено од фрижидер. А зошто е извадено се од фрижидер? Распродажба прават некој, а не ми е јасно. Готват. Kochen. Sie kochen etwas. Gut. Danke. Julia, was meinst du? Was für eine Situation ist das? Familie gehen ins Kaufland. War im Kaufland. Die Familie war im Kaufland. Mhm. Und? Vielleicht Sie packen die Sachen. Sie packen das Essen. Essen. Nein, ich denke, vielleicht, како да кажем, може бетонират? Vielleicht. Sie möchten den anderen Leuten helfen. Ja. Danke. Maria, was meinst du? Was für eine Situation ist das? Ich denke, auf dem Bild ich sehe eine Familie, ein Vater, eine Frau und 2 Kinder. Ich denke, die Familie hat eingekauft und vielleicht ist Sommer und warum ist sehr warm. Die Familie hat gekauft viel Obst, Gemüse und Saft oder vielleicht für einen Geburtstag oder Ein Fest. Für ein Fest. Danke. Borche, was meinen Sie? Was für eine Situation ist das auf dem Bild?
што да кажем, така? Да. Auf dem Bild sehe ich eine Familie in der Küche. In der Küche. Mhm. Es sind 4 Personen, ein Vater, eine Mutter und 2 Kinder. Sie stehen hinter einem Tisch. Auf dem Tisch gibt es viel Obst, Gemüse, Brot und Getränke. Vielleicht kaufen Sie gesund ein. Gut. Und jetzt Übung Nummer 2. Was ist richtig? Hören Sie und kreuzen Sie an. Wir haben 4 Sätze von A bis D und wir sollen sagen, was in jedem Satz richtig ist. Bevor wir das Gespräch hören, lesen wir die Sätze. Julia, lies bitte den ersten Satz. Ova familija Schneider. Mhm. Familia Schneider bereitet sich auf Gäste oder auf ein Foto vor. Danke. B. Maria? Eine Zeitschrift, eine Zeitschrift möchte über die Gewohnheiten in Deutschland, in Österreich schreiben. Danke. C. Burcu? Eine Durchschnittsfamilie besteht aus 4 Personen. oder 3 Personen. Idee, Ivana, bitte? Die Lebensmittel auf dem Tisch, wer braucht die Familie in einer Woche oder in einem Monat? Ja, danke. Familie Schneider bereitet sich auf Gäste oder auf ein Foto vor. Wir haben das Verb sich vorbereiten, gleich wie letzte Stunde. Ein reflexives Verb mit sich vor dem Verb. Wir schreiben Lektion 12. Wenn es warm ist, essen wir meist Salat. На македонски, лекција 12. Кога е топло, само да го зголемам малце, кога е топло, најчесто јадеме салат. Глаголот sich vorbereiten е делив рефлексивен глагол. Се дели помеѓу for и bereiten. И значи се подготвува. Чисто само за пример, првото лице, бидејќи станува збор за делив глагол. Ich bereite mich vor.
Eine Zeitschrift möchte über die Essgewohnheiten in Deutschland oder in Österreich schreiben. Zeitschrift ist писание. Die Zeitschrift во множина die Zeitschriften списание. Исто така уште една именка која што во себе го содржи зборот Zeit, време, и именката Zeitung во еднина, Zeitungen, die Zeitungen во множина, со значење весник, весници. Потоа ја имаме именката тука, es über die Essgewohnheiten во множина и die Essgewohnheit во еднина. Значи навики за јадење, навика и навики за јадење. Инаку само навика е die Gewohnheit. Зошто е die? Затоа што сега ова е нов префикс кој што го сретнуваме. Само да го напишам во множина, Gewohnheiten. Навика, навики. Сите именки што завршуваат на heit во германскиот јазик се именки од женски род, односно ти. Тоа ќе го запишем како правило. Сите именки што завршуваат на heit, а некаде и поради едначење на звучност, изедначување на самогласка со согласка, оваа наставка може да биде и kite. Исто, значи, се именки од женски род. Во заграда ди. Weiter. Eine Durchschnittsfamilie besteht aus 4 oder aus 3 Personen. Durchschnitt est der Durchschnitt. Der Durchschnitt. И на македонски значи просек. А именката сложена ќе биде die Durchschnittsfamilie, затоа што втората именка е од женски род. Имаме der Durchschnitt, па фуга es, па die Familie. Или на македонски ќе значи просечно семејство. Глаголот bestehen значи се состои. И die Lebensmittel auf dem Tisch verbraucht die Familie in einer Woche oder in einem Monat. Ова Lebensmittel ќе го запишеме подоцна, кога всушност ќе ги кажуваме зборовите кои што се во Bild лексикон. Глаголот verbrauchen
во инфинитив, verbrauchen. Значи троши. И овој главол не е делив, бидејќи започнува на феа. За пример, првото лице ich verbrauche. Јас трошам. Jetzt hören wir das Gespräch und dann sagen wir, was ist richtig. Wenn es warm ist, essen wir meist Salat. Aufgabe 2. Heute sind wir bei Familie Schneider zu Besuch. Die Familie bereitet alles für ein Foto vor. Eine Zeitschrift will über ihre Essgewohnheiten berichten. Was isst eine deutsche Familie innerhalb einer Woche? Familie Schneider ist eine deutsche Durchschnittsfamilie. Vater, Mutter, eine 10-jährige Tochter, ein 14-jähriger Sohn. Gemeinsam stellen sie ihre Wocheneinkäufe auf den Tisch. Wo soll das Gemüse hin? Leg es auf die rechte Seite. Da ist noch Platz. Ich stelle den Saft auf den Tisch. Okay. Am besten zwischen das Bier und die Pizza. Prima. So sieht es gut aus. Fertig? Ja. Komm zu mir. Wir stellen uns hinter den Tisch. Wir sind die Familie Schneider und das essen wir alles in einer Woche. Auf dem Tisch sieht man nun 10 Liter Saft. Auf. Borče, was ist in A richtig? Familie Schneider bereitet sich auf Gäste. Nein, sie machen ein Foto. Familie Schneider bereitet sich auf ein Foto vor. B, Ivana, was ist in B richtig? Eine Zeitschrift möchte über die Essengewohnheiten in Österreich schreiben, ich denke. Nein, eine deutsche Familie. Ah ja, Eine deutsche Familie, hat es gesagt. Eine deutsche Familie. C, Julia, bitte. Eine Durchschnittsfamilie besteht aus 4 Personen. Ja, aus 4 Personen. Danke. И Maria? Die Lebensmittel auf dem Tisch verbraucht die Familie in einer Woche. Ja, die Lebensmittel auf dem Tisch verbraucht die Familie in einer Woche. Richtig, jetzt gehen wir auf der nächsten Seite, wo Übung 3 steht. Übung 3 heißt der Lebensmittelkonsum in Deutschland. Und jetzt haben wir Lebensmittel, Nomen Lebensmittel, die immer im Plural kommt. Die Lebensmittel im Plural bedeutet, Нека сака да се приклучи. Lebensmittel bedeutet прехранбени производи или животни намирници буквално. Прехранбени
производи или животни намирници. Jetzt sehen wir das Bildlexikon. Danach machen wir Vermutungen. Was essen die Deutschen am meisten? Ќе направиме табела и ќе ги внесуваме именките според род и заедно со нивната форма во множина. Ајде првата именка, Мари. Das Obst. Така е. Именката das Obst нема форма во множина. Значи овош. Ајде следната, Јулија. Gemüse. Ja, das Gemüse. За разлика од именката Obst, која што нема множина, именката Gemüse има множина. Идентична е како формата во еднина, само се менува определениот член. Gemüse значи зеленчук. И во множина die Gemüse. Weiter. Ивана. Die Wurst. На македонски значи колбас, а во множина die Würst. Борче. Das Fleisch. Das Fleisch и оваа именка нема форма во множина, а според сликата гледаме дека значи месо. Das Fleisch. Љубица, weiter. Auf der nächsten Seite. Fisch. Der Fisch во еднина. Der Fisch. Во множина die Fisch. Со значење риба. Марија, weiter. Das Getreide. Das Getreide. Тоа на македонски значи житарка. Во еднина, истата форма е во множина, Getreide, само што се менува определениот член, односно die. Јулија? Die Limonade. Limonada. Има искратена форма. Limo. Во множина die Limonaden. И Ивана, последната. Das Mineralwasser. Richtig. Das Mineralwasser. На македонски минерална вода, а во множина die Mineralwässer. Оваа група, оваа табела останува да ја дополниме доколку и во текстот кој што ќе го читаме подоцна има други животни намирници. Und jetzt Übung 3. Was ist richtig? Was meinen Sie?
kreuzen Sie an. Hilfe finden Sie im Bild Lexikon. Ivana, was meinen Sie? Was essen die Deutschen am meisten? Am meisten. Да, од овие што ги гледавме, може и според ова што е дадено тука како пример. Am meisten. Ich denke, die Deutschen essen Wurst. Am meisten Wurst. Danke. Julia, was meinst du? Was essen die Deutschen am meisten? Am meisten essen In Deutschland? Ich denke, in Deutschland, ich denke Fleisch und Gemüse. Fleisch und Gemüse. Danke. Maria, was meinst du? Was essen die Deutschen am meisten? Ich denke, die Deutschen essen am meisten Wurst und Kartoffeln. Wurst und Kartoffeln. Danke. Burce, was meinen Sie? Was essen die Deutschen am meisten? Како? Was essen die Deutschen am meisten? Што едат германците? Најчесто. Од овие што ги прочитавме зборчињата горе во Bild Lexikon. und Fleisch. Wurst und Fleisch. Danke. Ljubica, was meinen Sie? Was essen die Deutschen am meisten? Ich denke, die Deutschen vielmal essen Schnitzel mit Soße, ein bisschen Gemüse und Wurst auch. Danke. Ивана, ве прашав? Да, прва бе. Добро. Тој првиот, ако не е последен, се заборава. Überfliegen Sie den Text und überprüfen Sie. Überprüfen Sie Ihre Vermutungen aus A. Прелетајте го текстот и проверете ги вашите претпоставки од А. Главолот überprüfen значи проверува. А именката Vermutung во еднина die Vermutung, die Vermutungen во множина, значи предпоставка или предпоставки. Jetzt werden wir den Text lesen und dann werden wir sagen, ob unsere Vermutungen richtig waren. Нека почне да чита Борче. Значи до 10-тиот ред. Wie die Ernährung der Deutschen aus. Essen Sie genügend Obst? Wie viel Alkohol trinken Sie? Und wie viel Fleisch essen Sie pro Tag? Das Bundesministerium hat dazu eine Umfrage unter Jugendlichen und Erwachsenen gemacht und einige interessante Ergebnisse herausgefunden. Am kaufigsten essen die Deutschen
Brot und Getreideprodukte. 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 Danke. Weiter. Ljubica. Bis Zeile 15. Ние ве слушаме, Лjubica. Марија, продолжи. Männer essen doppelt so viel Fleisch und Wurstwaren wie Frauen. 103 Gramm pro Tag. Bei Frauen sind es dagegen nur 53 Gramm pro Tag. Die Empfohlene Menge. Die empfohlene Menge sind 300 Gramm bis 600 Gramm pro Woche. Danke. Weiter. Julia. Волку да снимува интернет. Навистина се извинувам. Ајде, Јулија? Weiter? До каде сме, пошто јас не слушам? До 16 ред. Ти дојшен тука под Да, 16? да. Die Deutschen? Die Deutschen essen kaum Fisch. Гордана максимално се прекине. Durchschnittlich essen die Deutschen essen Obst und Gemüse. 87% essen zu wenig Gemüse. Mehr Obst als Männer. Aber der Frau die 350 Gramm pro Tag im Sommer oder Herbst, sondern in die Wintermonaten von November bis Januar. Danke. Ljubica, weiter. Pro Tag soll man 1,5 Liter nicht alkoholschiss trinken.
Das machen die meisten Deutschen auch. Positiv Wasser macht davon etwa die Hälfte aus. Kaffee, schwarzer und grüner Tee stehen an Platz 2. Ansonsten trinken Frauen mehr Kräuter und Früchte, Männer haufige Limonade. Danke. Und Ivana? Männer trinken mit rund 30 Gramm Alkohol am Tag fast 4-mal mehr als Frauen. Davon sind 80% Bier und nur 15% Wein. Frauen trinken zu 50% Bier und Wein, Spirituosen trinken vor allem junge Männer zwischen 19 und 24 Jahren. Ja, danke. Und jetzt waren unsere Vermutungen richtig. Was essen die Deutschen am meisten? Maria, was essen die Deutschen am meisten? Deutschen essen Fleisch, Obst und Gemüse am meisten. Првата реченица, am häufigsten essen die Deutschen Brot und Getreideprodukte. Најчесто јадат леб и производи од житарки. Добре. Сега ќе го поминеме текстот за непознатите зборови да ги извадиме, па ќе продолжиме на вежбата под С. Wie sieht die Ernährung der Deutschen aus? Како изгледа исхраната на германците? Ernährung е исхрана. Die Ernährung, исхрана. Глаголот aussehen, значи изгледа. Делив глаголе се дели помеѓу aus и sehen, меѓутоа е и неправилен глагол. Па така во второ и трето лице еднина ето преминува во и е. Односно, du siehst aus и sie, es sieht aus. Essen Sie genügend Obst? Јадат ли доволно овошје? Genügend? Значи доволно. Јадат ли доволно овошје? Wie viel Alkohol trinken Sie? Колку алкохол пијат тие? Und wie viel Fleisch essen Sie pro Tag? И колку месо јадат дневно? Pro Tag е исто што и теглиш. Во текот на денот. Или дневно. Das Bundesministerium hat dazu eine Umfrage unter Jugendlichen und Erwachsenen gemacht und einige interessante Ergebnisse herausgefunden. Bundesministerium
е сојузно министерство. Затоа направи анкета die Umfrage во еднина, die Umfragen во множина, анкета, анкети. Направи анкета помеѓу младите и возрастните и откри, изнесе неколку интересни резултати. Глаголот herausfinden во перфект hat herausgefunden значи изнесува. И именката das Ergebnis во множина die Ergebnisse значи резултат, односно резултати. Am häufigsten essen die Deutschen Brot und Getreideprodukt. Најчесто, häufig, е чест. Потоа имаме häufiger, почест и am häufigsten, најчест. Најчесто германците јадат леп и производи од житарици. Männer essen doppelt so viel Fleisch und Wurstwaren wie Frauen. 103 Gramm pro Tag. И горе имаме сега doppelt so viel oder viele е исто што и zweimal so viel, односно viele. Doppelt е двојно. Тоа ќе го запишам. Doppelt so viel oder viele bedeutet zweimal so viel oder viele. Двојно или два пати повеќе. Мажите јадат два пати повеќе месо и колбаси од жените. 103 грама дневно. Bei Frauen sind es dagegen nur 53 Gramm pro Tag. Кај жените, спротивно на тоа, само 53 грама дневно. Dagegen, спротивно. Наспроти. Die empfohlene Menge sind 300 Gramm bis 600 Gramm pro Woche. Empfohlen, значи препорачан. Die Menge, количина, количество. Препорачаната количина се 300 до 600 грама неделно. Die Deutschen essen kaum Fisch. Германците едва јадат риба. Некогаш може да значи и тешко.
Durchschnittlich essen Männer nur 29 Gramm Fisch pro Tag und Frauen 23 Gramm pro Tag. И се ако горе имавме durchschnittlich, значи просек, имаме и придавка durchschnittlich, што значи просечно. Просечно. Мажите јадат само 29 грама дневно, а жените 23 грама dnevno. Am meisten Fisch essen die Hamburger und ältere Menschen essen mehr Fisch als jüngere. Најмногу риба јадат жителите на Хамбург и постарите луѓе јадат повеќе риба од помладите. Die Deutschen essen zu wenig Obst und Gemüse. Германците јадат премалку овошје и зеленчук. 87% essen zu wenig Gemüse und 59% essen zu wenig Obst. 87% јадат премалку зеленчук, а 59% премалку овошје. Frauen essen durchschnittlich mehr Obst als Männer. Жените јадат просечно повеќе овошје од мажите. Aber auch 54% der Frauen schaffen die empfohlene Menge 250 Gramm pro Tag nicht. Но исто така 54% од жените не успеваат да ја изедат препорачаната, да го изедат препорачаното количество од 250 грама дневно. Главолот шафен значи успева. Am meisten Obst essen die Deutschen nicht im Sommer oder Herbst, sondern in den Wintermonaten von November bis Januar. Најчесто и германците не јадат овошје во лето или во есен, туку во зимските месеци, од ноември до јануари. Pro Tag soll man 1,5 Liter nicht alkoholisches trinken. Дневно треба да се пие литро и пол неалкохолни пијалаци. Das machen die meisten Deutschen auch. Тоа го прават повеќето германци исто така. Positiv Wasser macht davon etwa die Hälfte aus. Водата од тоа прави нешто околу половина. И сега го имаме тука горе. Die Hälfte е исто што и 50%. Die Hälfte е исто што и 50%. А на македонски половина. Kaffee, schwarzer und grüner Tee stehen an Platz 2. Kaffee, црн и зелен чај се на второ место. Ansonsten trinken Frauen mehr Kräuter und Früchtetees, Männer häufiger Limonade. Ansonsten значи впрочем. Впрочем, жените пијат повеќе билни и овошни чаеви, мажите почесто лимонада. Männer trinken mit rund 30 Gramm Alkohol am Tag fast 4-mal mehr als Frauen. Мажите пијат со околу 30 грама алкохол дневно, скоро 4 пати повеќе од жените. Davon sind 80% Bier und nur 15% Wein. Од тоа 80% пиво и само 15% вино. Frauen trinken
zu 50% Bier und Wein. Жените пијат подеднакво 50% и пиво и вино. Spirituosen trinken vor allem junge Männer zwischen 19 und 24 Jahren. Spirituosen се алкохолни пијалаци. Die Spirituosen. Во плурал. Алкохолни пијалаци. Im Plural. Und jetzt sehen wir Übung C. Wir sollen diese 7 Sätze lesen und sagen, welcher Satz ist richtig und welcher ist falsch. Den ersten Satz liest Borche vor. Bundesministerium hat nur Erwachsene über ihre Essgewohnheiten befragt. Das Bundesministerium hat nur Erwachsene über ihre Essgewohnheiten befragt. Richtig oder falsch? Hier steht, das Bundesministerium hat dazu eine Umfrage unter Jugendlichen und Erwachsenen gemacht. Не само со возрастни, туку и со млади. Das ist falsch. Ja? Das Verb befragen значи испрашува. Weiter, Julia? Die Deutschen essen kaum Brot. Das ist falsch. Das ist falsch. Die Deutschen essen am häufigsten Brot. 3. Maria. Männer essen durchschnittlich viel mehr Fleisch als Frau. Richtig. Das ist richtig. Ja? Мажите јадат просечно многу повеќе месо од жените. 4. Ивана. Die Deutschen essen nicht so oft Fisch. Das ist richtig. Auch, danke. 5. Ljubica. Die Deutschen essen im Winter zu wenig Obst. Richtig. Das ist auch. Ist das richtig? Essen im Winter zu wenig Obst. Nee. Am meisten Obst essen die Deutschen in den Wintermonaten von November bis Januar. Das ist falsch. 6. Borche. Pro Jahre habe ich schon gesagt. Okay. Männer trinken häufiger Tee als Frauen. Richtig. Männer trinken häufiger Tee als Frauen. Мажите пијат почесто чај од жените. Falsch. И 7. Julia? Männer trinken doppelt so viel Alkohol wie Frauen. Das ist richtig. Doppelt? Nicht doppelt, sondern viermal mehr als Frauen. Männer viermal, 4 пати повеќе. Falsch. Männer trinken 4-mal so viel Alkohol wie Frauen. Danke. 4. Die Essgewohnheiten der Deutschen. Навиките за јадење на германците. Was überrascht Sie,
Was nicht. Wählen Sie 3 Satzanfänge und ergänzen sie. Ние ќе ги дополниме сите, затоа што овие реченици со das веќе сме ги работели. И денеска ќе се запознаеме во следната вежба со уште еден таков сврзник кој што поврзува зависни реченици. Das значи дека и поврзува зависни реченици во германскиот јазик. И зависните и независните реченици имаа по 3 карактеристики, 2 суштински и една карактеристика која што се применува во самите реченици. Суштинските карактеристики кај зависните реченици се дека не можат да стојат сами и немаат сопствено значење, додека пак глаголот, она што го гледаме и што го применуваме во реченица, во зависната реченица стои на последно место. Првата реченица започнува со Es überrascht mich das. Глаголот е sich überraschen. И значи се изненадува. Изненадува. И реченицата започнува со Es überrascht mich das. Ајде, Ивана, дополнете оваа реченица. Es überrascht mich, dass die Deutschen so viel Brot essen. Danke, super. Deutschen so viel Brot essen. Super. Ich finde es komisch, dass. Сме кажале дека komisch значи смешно, меѓутоа се користи во смисла да исмееме некого. Љубица, како ќе ја дополните втората реченица? Ај малку да мислам. Ich finde es komisch, dass die deutschen Leute essen so wenig Obst und Gemüse. Danke. Ich finde es komisch, dass die Deutschen essen на крај so wenig Obst und Gemüse essen. Ich habe gedacht, dass глаголот е denken сме го кажали. Значи мисли, а неговата форма во перфект е hat gedacht. Ова е си мислев. Си мислев дека. Ich habe gedacht, dass. Ајде, Марија? Ich habe gedacht, dass deutsche Leute, die Deutschen, egal Frau oder Männer, essen viel Fleisch. Essen само на крај. Сега го запишам. Ich habe gedacht, dass die Deutschen egal Männer oder Frauen viel Fleisch essen. Und es ist mir klar, es war mir klar, dass, klar, значи јасно, на македонски ќе биде ми беше јасно дека. Јулија? Es war mir klar, dass како да го преведам, како Ми беше јасно дека. Што од текстот? Ди мена.
Ужин von Frau. Зависи која е придавката. Alkohol. Aha, es war mir klar, dass die Männer mehr Alkohol als die Frauen trinken. Es war mir klar, dass die Männer mehr Alkohol als die Frauen trinken. Über unsere Essgewohnheiten werden wir nächste Stunde sprechen. За нашите навики за јадење ќе зборуваме следниот час откако ќе го завршиме тестот. 5. Unter der Woche gibt es oft Gemüse. Wer sagt das? Was meinen Sie? Ordnen Sie zu? Hören Sie dann die Statements und vergleichen Sie. Кој вели што? Што мислите вие? Распоредете. Слушнете ги потоа изјавите и споредете. Wir haben 4 Personen, diese Familie von der ersten Seite. Die Frau heißt Astrid, der Mann heißt Peter und die Kinder heißen Hannes und Nina. Wir haben gehört, dass Hannes 14 Jahre alt ist und dass Nina 10-jährig ist, 10 Jahre alt ist. Jetzt haben wir Sätze und wir sollen wieder vermuten, wer sagt welcher Satz. Den ersten Satz ist schon gegeben. Wenn Gäste kommen, brate ich Fleisch oder Fisch. Кога ќе дојдат гостите, печам месо или риба. Глаголот братен значи печ. Ние сме го имали како именка и сме кажале дека значи печење. Das sagt Astrid. Borče, weiter. Wenn meine Freunde kommen, dann dürfen wir uns auch mal ein Eis aus dem Kühlschrank holen. Wer sagt das? Кога ќе дојдат моите пријатели, тогаш смееме да земеме сладолед од фрижидерот. Nina. Vielleicht Nina, ja? Weiter. Ivana? Ich lebe es, wenn wir alles zusammen sitzen. Sitzen, ja. Zusammensitzen. Ja, das ist zum Beispiel Peter. Peter, ja. Vielleicht Peter. Julia, weiter. Wenn es warm ist, essen wir meist Salat. Astrid vielleicht? Oder Hannes. Astrid oder Hannes. Ja, danke. Weiter, Maria. Wenn wir uns abends einen Film ansehen, dann macht Mama oft einen Teller mit Obst und Schokolade. Vielleicht Hannes oder Nina. Ja, Hannes oder Nina. Weiter, Ljubica. Wenn es schnell gehen muss, gibt es auch mal eine Pizza. Eine Pizza? Astrid. Ja, das kann Astrid sagen. Danke, weiter. Borče. Ich backe einen
Kasper hat Astrid. Vielleicht auch Astrid, ja. Und Julia? Wenn ich Geburtstag habe, darf ich mir ein Essen aussuchen. Wer kann das sagen? Vielleicht Nina. Ja, das Verb aussuchen значи избира. Или селектира. Избира. Selektieren. Jetzt hören wir die 4 Statements von Astrid, Peter, Hannes und Nina. Aufgabe 5. 1. Aufgabe 5. 1. Ich koche gern. Unter der Woche gibt es oft Gemüse, Nudeln oder Suppe. Und wenn es schnell gehen muss, auch mal Pizza. Im Sommer, wenn es warm ist, essen wir meist Salat. Am Wochenende brate ich oft Fleisch und Fisch. Vor allem, wenn Gäste kommen, dann probiere ich oft neue Rezepte aus. 2. Ich bin fürs Frühstück zuständig. Unter der Woche frühstücken wir Müsli. Am Wochenende hole ich Brötchen, mache Spiegeleier und decke den Tisch. Außerdem backe ich den Kuchen, wenn jemand Geburtstag hat. Ich liebe es, wenn wir alle zusammensitzen. Dann reden und essen wir oft 2 Stunden lang. Ab und zu gehen meine Frau und ich auch ins Restaurant. 3. Mama kocht viel zu oft Gemüse. Aber wenn ich Geburtstag habe, dann darf ich mir ein Essen aussuchen. Und dann wünsche ich mir Lasagne oder Pizza. Das sind meine Lieblingsessen. Wenn meine Freunde kommen, dann dürfen wir uns auch mal ein Eis aus dem Kühlschrank holen. 4. Ich esse gerne Süßigkeiten, Bananen und Schnitzel. Aber nicht gleichzeitig. Wenn wir uns abends einen Film ansehen, dann macht Mama oft einen Teller mit Obst und Schokolade. Manchmal gibt es auch Chips dazu. Modul 4. Ja, das waren die Aussagen von diese 4 Personen. Jetzt gehen wir weiter mit der Grammatik. Lesen Sie die Sätze aus A noch einmal und ergänzen Sie. Како што ви наговестив претходно, се работи повторно за зависни реченици, меѓутоа овој пат со нов сврзник. Станува збор за сврзникот wenn Nebensätze mit wenn на македонски, зависни реченици со кога. When значи кога. И поврзува една независна и една зависна реченица. Ако на while поставувавме прашање warum, зошто, и добивавме одговор while, кај when имаме друго прашално зборче, тоа е прашалното зборче wann, што значи кога, и одговорот е исто така кога, when во македонскиот јазик. И исто така што сакам да кажам, ако while поврзуваше причински реченици, со помош на when, со помош на when,
поврзуваме временски зависни реченици. Со while беа причински, а сега со when се временски. За разлика од тоа што while го кажувавме дека ќе стои само на второ место, односно после запирката, кај речениците со when ќе забележиме дека when, односно зависната реченица, може и да стои и на прво место. Така ќе ги разгледаме сите овие горе реченици кои што се дадени и ќе ги напишеме на двата начина. Првата реченица гласи: Wenn Gäste kommen, brate ich Fleisch oder Fisch. Оваа реченица започнува со when, глаголот е на последно место во таа реченица, а втората реченица по правило секогаш започнува со глагол. Тоа ќе го запишам како правило под оваа реченица, дека кога започнуваме со зависна реченица, главната реченица во заграда после запирката започнува со глагол. Ајде сега, еве, например, Љубица, да ми каже ова, како ќе гласи оваа реченица ако започне со их. Односно, ако прво ја ставиме независната, а потоа ја ставиме зависната реченица. Љубица? Која реченица? Првата од петата вежба. Wenn Gäste kommen, brate ich Fleisch oder Fisch. Како ќе започне ако прво ја ставиме независната реченица? Как треба да биде после вајса? Ова е зависна па независна, а сега треба да бидат независна па зависна. Реченицата треба да почне со иш. Прво независната реченица, па зависната реченица. Ich brate Fleisch oder Fisch, wenn die Gäste kommen. Wenn die Gäste kommen. Така е, значи правилото кое што го напишав претходно, дека кога имаме зависна па независна реченица, важи и дека глаголот оди на прво место, важи само во тој случај. Во друг случај си оди реченицата по истиот редослед како и претходно. Ich brate, односно глаголот стои на второ место. Ich brate Fleisch oder Fisch, wenn Gäste kommen. Der nächste Satz lautet: Wenn meine Freunde kommen, wenn meine Freunde kommen, dann dürfen wir uns auch ein Eis aus dem Kühlschrank holen. И оваа реченица започнува со зависна реченица when,
Па на последно место е комен, бидејќи има дан кое што може и не мора да стои, ќе го ставам во заграда, може и не мора, дан значи тогаш, дан значи тогаш, може и не мора да стои во реченицата. Dürfen wir uns, еве го dürfen, auch ein Eis aus dem Kühlschrank holen. Како ќе започне, односно како ќе гласи оваа реченица, Јулија, ако започнеме со независната реченица? Нема проблем. Да. Така е. Uns auch mal ein Eis aus dem Kühlschrank holen. Да. Wenn meine Freunde kommen. Richtig. Wenn meine Freunde... Значи, само внимаваме, ако прво е реченицата со вен, тогаш во после запирката, во независната реченица, глаголот треба да биде на прво место. Следната реченица беше Ich liebe es, wenn wir alle zusammen sitzen. Оваа реченица е по истиот редослед како што сме ги учеле речениците со while, when на прво место и глагол на последно место. Ивана ја читаше претходно, сега ќе ни ја прочита ако истава реченица започне со when, како ќе гласи. When треба да започне сега со when? Да, со when. Како when meine when тогаш значи Истото е. Зависната останува иста, бидејќи глаголот мора да оди на крај. Wenn wir alles zusammen sitzen, ich liebe es. Треба да започне реченицата со глагол. Втората реченица со глагол. Liebe, ich es. Значи, тука како што го напишав правилото, кога започнуваме со зависна реченица, главната реченица по запирката започнува со глагол. Ова liebe треба да стои на прво место кога на почеток имаме зависна реченица. Благодарам. Следната е wenn es warm ist, essen wir meist Salat. Wenn es warm ist, essen wir meist Salat. Повторно, wenn на прво место, ist како глагол на последно место и есен како глагол во независната реченица на прво место. Марија, како ќе гласи оваа реченица ако започне со независната реченица? When? Не, сега да започне со вие. Да. Wir essen meist Salat. Добре. When ist? Не, глаголот ќе се оди на последно место во зависната реченица. When es warm ist.
Значи, кога правиме промена на зависната реченица од почеток на второ место, така да се изразам, тогаш реченицата со вен останува непроменета. Само ја одвојуваме со запирка, за да се знае која е зависна, а која е независна реченица. Следната реченица е wenn wir uns abends einen Film ansehen, dann macht Mama oft einen Teller mit Obst und Schokolade. Ова дан, повторно, како што кажав, за да не буни сега, ќе го ставам во заграда дека може, но и не мора да стои, затоа што објаснуваме дека кога зависната оди пред независната реченица, глаголот стои на прво место. А кај вен имаме вен на прво место и глагол на последно место. Борче, како ќе гласи оваа реченица ако започне со мама? Mama oft. Глагол на второ место. Mama macht oft. Добре. Einen Teller mit Obst und Schokolade. Wenn uns abends einen Film ansehen. Da, wenn wir uns abends einen Film ansehen. Da, danke. Weiter. Wenn es schnell gehen muss, gibt es auch mal eine Pizza. Ајде, љубица, како ќе гласи оваа реченица ако започне со независната реченица? Вен не стои сега. На почетокот постои глаголот е втор, така? Да. Во го говори сега мајката, ама Како ќе започне реченицата ако започне со независната реченица? Вака се зависна па независна, а како ќе биде ако започне со независната реченица? So gibt es auch mal eine Pizza. Dann muss es schnell gehen. Gibt es auch mal ein Pizza? Реченицата ако не е прашална не може да започне со глагол. Глаголот стои секогаш на второ место. Значи со што ќе започне реченицата? Ќе започне со S. Вен реченицата не ја поместуваме. Таа останува зависна, само оди после независната. Ние сега разговараме за gibt es auch mal eine Pizza. Нема да почне со gibt, туку ќе почне со S. И како ќе гласи? Es gehen schnell, wenn gibt es auch mal eine Pizza. Љубица, не ме разбирате. Реченицата со вен не се менува. Таа останува вен реченица, зависна реченица.
Ние тоа што е на второ место, независната реченица после запирката, сега го ставаме на прво место. А вен реченицата не ја чепкаме, таа си останува иста како што е дадена во примерот. Du stana visto, wenn es schnell gehen muss, gib auch mal ein Pizza. Ако треба да ги свртиме, реченицата ќе гласи: Es gibt auch mal eine Pizza, wenn es schnell gehen muss. Само наместо gibt es ќе биде es gibt. Бидејќи глаголот треба да стои на второ место. А вен реченицата не ја чепкаме. Таа е дадена и таа е иста како што е дадена во примерот. Следната реченица... Es gibt. Да. Почнува. Да. Ich backe einen Kuchen, wenn jemand Geburtstag hat. Еве ова е прво независна па зависна. Ich backe einen Kuchen, па wenn како сврзник и глаголот hat на последно место. Овде е убаво да го обележам глаголот backen, за да знаеме дека тој треба да биде на прво место во следната реченица. Јулија, како ќе гласи оваа реченица ако започне со зависната? Wenn jemand Geburtstag hat, backe ich eine Kuchen. Richtig. Wenn jemand Geburtstag hat, backe ich einen Kuchen. И последната, wenn ich Geburtstag habe, darf ich mir ein Essen aussuchen. Оваа реченица започнува со зависна, на прво место е вен, на последно место во таа реченица со вен зависната е глаголот habe, а на прво место кај независната е дарф. Како ќе гласи Ивана оваа реченица ако започне со независна па зависна? Ich darf mir ein Essen aussuchen, wenn ich Geburtstag habe. Richtig. Wenn ich Geburtstag habe. И сега ќе работиме и вакви вежби. Само јас кажав неточно. Во работната тетрадка. Сега ќе продолжиме да работиме. Страната во работната тетрадка е... Само да видиме која е. Страната е 92. А вежбата 7. Sortieren Sie die Wenn-Sätze. 92, вежба 7. Sortieren Sie die Wenn-Sätze. Првата е дадена. Schön sein das Wetter. Wenn das Wetter schön ist, dann, што може и не мора да се стои во заграда, grillen wir mit Freunden im Garten. Ај се и оваа ќе ја напишам за Љубица да се обиде да ја промени. Значи, wenn das Wetter schön ist, grillen wir mit Freunden, mit Freunden im Garten. Ајде, Љубица, оваа реченица започнува со зависна реченица. На почетокот е вен, а на крајот од реченицата со вен е глаголот ист. Втората реченица започнува со глаголот grillen. Како ќе гласи оваа реченица ако треба да започне со независната реченица? Wenn wir mit Freunden grillen,
Љубица, реченицата со вен останува така како што е дадена во примерот. Значи, wenn das Wetter schön ist, од прво треба да оди на второ место. А треба да започнеме со ова grillen wir mit Freunden im Garten. И бидејќи не можеме реченицата, освен ако не е прашална, да ја започнеме со глагол, треба да ја започнеме со личната заменка. Wir grillen mit Freunden Im Garten, wenn das Wetter schön ist. така. Wir grillen mit Freunden im Garten, wenn das Wetter schön ist. Значи реченицата со wenn не ја менуваме. Вежбаме дека кога зависната реченица е пред независната реченица, тогаш глаголот оди на прво место кај независната. А кога правиме обратно, прво доаѓа независната по зависната, тогаш глаголот стои на второ место како вообичаено во сите реченици во германскиот јазик, во сите исказни реченици. Ајде следната под Б, Марија. Wenn unsere Mitbewohnerin Geburtstag haben, darf sie sich ein Essen aussuchen. Само нема да биде haben. Mitbewohnerin е во кој род? Женски род. Значи нема да биде haben, туку ќе биде hat. Wenn unsere Mitbewohnerin Geburtstag hat, dann darf sie sich ein Essen aussuchen. Ајде сега ушно. Марија, како ќе гласи оваа реченица ако започне со независната реченица? Sie darf sich ein Essen aussuchen, wenn unsere Mitbewohnerin hat Geburtstag. Hat само на последно место. Wenn und да, Geburtstag hat. Danke. C. Ивана. Wir kaufen immer Lebensmittel für die ganze Woche, wenn wir gehen einkaufen. Сега да прочитаме како ќе биде. Wir gehen einkaufen, wenn... Ама чекајте, Ивана, кога веќе кажувате wir gehen einkaufen, кај втората реченица, кај wenn како ќе биде? Wenn wir einkaufen gehen. Така, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir einkaufen gehen, и сега треба да ја направам така во другата форма, вториот дел. Wir gehen einkaufen, wenn... Не, wenn реченицата останува непроменета. Wenn wir einkaufen gehen, ќе биде иста и сега кога ќе ставите на прво место. Само втората wir kaufen immer Lebensmittel für die ganze Woche, наместо со wir ќе започнете со глаголот kaufen. Вака ќе биде. Да, секако. Wir kaufen, нема проблем. Wir kaufen immer Lebensmittel für die ganze Woche. Wenn wir einkaufen gehen. Реченицата со wenn еве го when на прво место, еве го глаголот gehen на последно место и kaufen во независната реченица исто така глагол. Сега кога ќе ги префрлам, реченицата со when останува непроменета. Значи гласи wenn wir einkaufen gehen, запирка, kaufen wir immer Lebensmittel
für die ganze Woche. Јасно. Значи, реченицата со wenn е непроменета од таа што е дадена во примерот. Само во втората, во независната реченица, кога ќе дојде после зависната, после wenn, глаголот оди на прво место. Еве го, овој kaufen оди на прво место. Ама само кога имаме зависна па независна. Кога е обратно, не е така. Во независната реченица, глаголот се стои на второ место. Добро. Одиме со следната и следната ќе ја пишуваме, за да ви биде полесно да имате повеќе примери. Првото е дадено. Der Urlaub soll preiswert sein. Wir besuchen meine Eltern am Meer. Wenn der Urlaub preiswert sein soll, dann besuchen wir meine Eltern am Meer. Реченицата што е дадена е wenn der Urlaub preiswert sein soll, besuchen wir meine Eltern am Meer. Оваа реченица започнува со зависна реченица. Wenn на прво место, глаголот soll на последно место во зависната реченица. Втората започнува со глаголот. Ајде, Јулија, како ќе гласи оваа реченица ако започне со независната реченица? Не, реченицата претходната, примерот. Како ќе гласи ако зависната, односно независната стои пред зависната? Meine Eltern am Meer. Wenn der Urlaub preiswert sein soll. Да. Wert sein soll. Да. Поволна цена. Со поволна цена. Ништо. Ајде следната, Марија. Што значи Laune? Laune е расположение. Die Laune. Laune, расположение. Mein Mann macht eine Diät. Er hat schlechte Laune. Wenn mein Mann ein Diät macht, er hat Глаголот на прво место. Hat er schlechte Laune. Добро, ајде да запишем. Wenn mein Mann eine Diät macht, hat er schlechte Laune. Еве го wenn во зависната реченица на прво место, глаголот macht на последно место, а втората независната реченица започнува со глагол. Како ќе гласи, Марија, оваа реченица ако започне со независната реченица? Hat schlechte Laune, wenn mein Mann ein Diät macht. Така, не се логички сега, меѓутоа чисто само да објасниме како оди, треба да почнеме со mein Mann hat schlechte Laune, wenn er eine Diät macht. Да ги смениме за да имаат смисла. Mein Mann hat schlechte Laune, wenn er eine Diät macht. Ајде следната реченица, Борче.
таа ја направивме, сега сме код С. Aha, mochte scharf und vegetarisch essen. Maximilian ist Индиш, да? И реченицата започна со Максимилијан ist Indisch. На прво место wenn. Глаголот на последно место. Wenn scharf und vegetarischen essen mochte. Така. Значи реченицата е Максимилијан ist Indisch. Wenn scharf und vegetarisch essen möchte. Борче, како ќе гласи оваа реченица ако започне со wenn? Сега нема да биде еа, туку ќе го ставим името. Wenn Maximilian scharf und vegetarisch essen mochte. Добро. Ist Indisch. Така е, глаголот на прво место, кога зависната реченица е пред независната реченица. Благодарам, Борче. Essen möchte ist Indisch. Ајде следната. Ајде, Љубица. Kölje möchte sparen. Isst kaum Fleisch und kocht haufige Nudeln. Wenn Kolja kocht haufige Nudeln, isst kaum Fleisch. Таа е една реченица. Кога Колја сака да заштеди, тогаш јаде малку едвај месо и често готви тестенини. Wenn Kölje möchte sparen, глаголот треба да оди на последно место. Wenn Kolja Kölje sparen, isst Fleisch und kocht haufige und Nudeln essen. Wenn Kolja sparen möchte, зашто глаголот од второ место треба да оди на последно, isst kaum Fleisch und kocht häufiger Nudeln. Ајде сега оваа реченица да започне со Колја. Како ќе гласи? Односно независната да биде предзависната. Kölje möchte sparen. Wenn Kolja sparen möchte е зависна реченица и останува таква и кога и го менуваме местото. Втората реченица isst kaum Fleisch und kocht häufiger Nudeln треба да биде прва реченица. Wenn isst kaum Fleisch und Љубица, реченицата со wenn wenn Kolja sparen möchte и таа сега од прво место треба да ја поместиме на второ место. Треба да започнеме со реченицата isst kaum Fleisch und kocht häufiger Nudeln. Само што наместо глаголите да стојат на прво место, треба да стојат на второ место. И реченицата да биде Kolja isst kaum Fleisch und kocht
häufiger Nudeln, wenn wenn er sparen möchte. Модалниот глагол е секогаш после главниот глагол. Има помало значење и затоа е на последно место. Ајде сега и од тестот. Тоа е страна wenn er sparen möchte. Страна 94, вежбата 2 од тестот. Првата реченица е дадена. Ich backe gern, wenn ich Zeit habe. Ich backe gern, wenn ich Zeit habe. Ајде, Ивана, како ќе гласи оваа реченица ако започне со wenn? Wenn ich Zeit habe, ich backe gern. Глаголот после зависната реченица треба да стои на прво место. Аха, wenn ich Zeit habe, backe ich gern. Така е, backe ich gern. Това го заборавам. Ајде сега пеј исто вие. Yes? Да. Добро, wenn mir das Essen im Restaurant nicht schmeckt, ich beschweren sich. На прво место што треба да дојде? Тука треба да биде глагол. Глагол. Beschweren ich sich. А како беше повратната заменка на личната заменка ich? Mich. Значи beschwere ich mich. Ајде да ја запишам. Wenn не сум на таа страна. Wenn mir das Essen nicht schmeckt, beschwere ich mich. Како ќе биде оваа реченица ако започнеме со независната? Ich beschwere mich. Да. Wenn сега тука беше Сега тука ништо не се менува, исто останува. Истото е. Wenn mir das Essen nicht schmeckt. Така. Ајде следната. Па треба на почетокот да се размислува, после тоа доаѓа, го знаете правилото и нема да грешите. Марија под С. Meine Tochter wünscht sich immer ein Pizza, wenn sie Geburtstag haben. Само haben менува го за зи. Hat. Да. Значи meine Tochter wünscht sich immer eine Pizza, wenn sie Geburtstag hat. Како ќе биде оваа реченица ако прва е реченицата со wenn? Wenn sie Geburtstag hat. Wenn meine Tochter Geburtstag. Wenn meine За да избегнеме моментот да има нелогичност. Meine Tochter е во... Wenn meine Tochter Geburtstag hat, wünscht Така. Sie sich immer ein Pizza. Супер. Има една пица. Ајде следната. Добре. Јулија? Следната. Ich finde es schlimm, wenn Jugendliche zu viel Alkohol trinken. Super. Ich finde es schlimm, wenn Jugendliche viel Alkohol trinken.
Ајде сега да започнеме со реченицата со вен. Wenn ich es schlimm finde. Реченицата со вен е иста како и горе. Wenn Jugendliche. Wenn Jugendliche zu viel Alkohol trinken, finde ich es schlimm. Така, finde ich es schlimm. Zu viel? Да, zu viel. Борче следната. Wenn mein Mann keinen Sport macht. Добре. Сега со што треба да започне ова реченица? Независнова. Со што треба да започне? So Со глагол. Schlechte. Не, со hat. Hat er schlechte Laune. Schlechte Laune haben. Haben го менувавме како hat. Како ќе биде сега оваа реченица ако започне со mein Mann? Mein Mann keinen Sport. Не, таа си останува после. Од ова hat er schlechte Laune, како ќе биде ако започнеме наместо е го заменувам со mein Mann? Mein Mann Mein Mann hat schlechte Laune haben. haben е веќе менуван. Hat. Mein Mann hat schlechte Laune, wenn Schlechte Laune, wenn er keinen Sport macht. Така. Wenn er keinen Sport macht. И последната, ајде Љубица. Ich mag Schweinefleisch nur wenn mager sein ist. Што треба да кажам сега? Кажи ми на македонски. Да ја поврзете реченицата, односно прво да ја дополните реченицата со вен. Глаголот дојде на последно место и да биде менуван по лице. Ich mag Schweinefleisch nur wenn es sein mager. Wenn es mager ist. Sein морам да го сменам според личната заменка es. Ich mag Schweinefleisch nur wenn es mager ist. Како ќе започне сега оваа реченица ако започнеме со вен? Wenn es mager sein, ich Ама mag сега на местото на es ќе го замениме Schweinefleisch, за да знаеме за што се работи. Wenn Schweinefleisch mager ist, на прво место после запирката глагол. Mag ich es nur. Значи после запирката кога оди зависна па независна реченица, после запирката глаголот е на прво место. Толку од правилото. И во речениците со вен глаголот оди кај зависните реченици оди на последно место. Што значи магер? Мага е помалку масно. Сме имале мага мелиш, ништо. Значи тие се двете правила. Во реченицата со вен глаголот оди на последно место, а кога имаме зависна па независна реченица, глаголот во независната реченица стои на прво место. Толку.
Ќе ви посакам убава вечер, убав викенд. Се слушаме во понеделник повторно. Пријатно. Благодарам, пријатно.